oh chỉ bay ule kan lo in ring thul deuh hlek kan yang e kan penga KZL biang heta kan ia jona hachek bial vil tu kan e report pek tur tam khop maya maro chu anu nung bera kha han pe mai la tun tum khan karni kan zuk thanga grassroots lampang kan trut na sa mi somthum le pariat kan ziak luta tin kho then khata VC te nen kan in bemek boka chuero chu soitlang thri loila tichin kha to ka ngai la tun tuma khan khumi khotlang tui puinar kin jam pui le ha cheklang dung inkar kan minority unau te tamna lai te kan luta tin jam pui tlang dung po kan lut chuak veka khumi ha cheklang dunga khuan a zor zorin khwa kan phang chuak boka han tuam deuh big lai le kan mi le sa te le khotlang bi pui te han lu chuana han zo to na khwa te po kan nei boka ti chuan headquarter lama hian executive group lama kan thopui ten kan malak na le kan thlenchin chu an lo post doctrine ni in kan lo thria kan thlenchina kan lom hle maya enga tinge ha chekhi avare ve te po kan lo ti mai theya kan malak na le kan ti tur le kan thlenchin zong hi kan soi lem lo ani kan opponent te man ruwa pek vak le han ti dar vaka kha atul lo na chen han ngai chen te po kan nei ani tin hei ni ha chek kan thom ana khop maya party sang atangin kan lo za ma ge real ruhan nol na chete ma hi kan nei lo trim sim ani khulaya kan grassroots kan troi tu te kan block le kan unit te an nual lem lo wan zam lem lo wa tin chuti rual chuanin kha kan nungloka ruai zuk the te an oma tin sitting MLA congress lama tangten kan nei boka chutiang ten i wang chuanin hanti deu nak te po kha han om the ni mi mal thir na ni ama ro chu kan ho tu ten bial vil tu min ruat china hian karil ru hi voi te khat ma akir le to ngai lo trim kan zam lo ani thei pa to pin grassroots ta kan in song heta ri hut te conference te boru khan siam te political training hanti hut te po ahuna ha ya chuan kan latiang tuna chuan grassroots ta voter te om khom na local level a khan thei pa to pa zung kai turin tran kan la kan thlenchina kan lom viawani ka lom be